أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوان میهجا ایروجی برنامه کنو امل سر اکران رهبر تیوی بهبدورا بن ان شاء الله خوام سودم بخیر هاتن خودش ترازی به ان شاء الله الحمد لله çok şükür. تماشاوان میهجا اب برنامه مجلس سر حیات حضرت نوح علیه السلام ان شاء الله می ایروجی دوام بکن خوام سوده ایرو حیات حضرت نوح علیه السلام إنشاءالله ما بقدينن ببرنامج خدا ما خلاص كن إجا وقتام حياة حضرت نوح عليه السلام دنارن خدای تعالی عمرك وهاد ريج دايه مجادله که 905 سال هاني بقوتنا زمان زحفي رحته اما وقتا گو یک لسر فكره چقاس عمرك بزحمتي بمجادله که زور درباس كريه إجا ما قميرو برنامج خلاص كن أجبات حياة حضرت نوح عليه السلام دا إيرو أم بحثا چونکه وقتی عمری ناکه درج ام ددنا بر چاوی خو لازمه تشتعول به بیرامه صبراویه چونکه توحید ده او قاس مجادله کریش بونا دعوت توحیده افجی که گلک سقنتی و مشاقت در باس کرنش و توارجی صبر که مظن لازمه ایجا ایرو تحقیق صبر حضرت نوح علیه السلام ده حق دعواوی توحید ده مجادلاوی ده بده حضرت نوح علیه السلام انسان که زحفی شکردار بو زحفی شکر دکرج رب خورا زحفی حلیم بو اخلاقی خوش بو ایجا ایرو اختاگو ام بیجن حیاتا حضرت نوح ام الهفدو بدنا هف ونكارن إيرو تشش تماشاواني مرا بيجن كرم كن خودش ترازی به بسم الله الرحمن الرحیم اون تمام خیر هاتن سر اکران رهبر تیوی شو اگو تبحث کر خواه طالبه اوا چند هفته ام باسا حیاتا نوح دکن yani aslında ام چند هفته دیجی باسا حیاتا نوح علیه السلام بکن ناقده çünkü 905 sal ne emreki usa hani rahata guhmat bcareki de beji u tamam biki mücadelavi du ve direş buye u mücadelavi de hayatavi de merhale hebune her merhale ki çıkaçuye zor ji buye hama disavi devj riya xwe devj xebata xwe bernedaye wî nebîtiya xwe bi şeklekî wisa xwe şik kiriye wî pêxembertiya xwe wisa xwe şik haniye ziman wisa xwe şik di emelê xwe de şanî daye ki Rabbi alemî heyata wîş heyata hezreti heyata vê ümmeta paşî gûşandiye ser rûyê dinyayê hettanî roja însaniyet hettanî got însaniyet ser rûyê dinyayê be wê ev ümmet ve tebliğa dava Xuda bike. İşte ji boî terbiya ve ümmeti Rabbi Alemi Nuh aleyhissalatu vesselam şandiye. Hazreti Muhammed peygamberê paşiyê te diyem zanin dûyî başqa peygamber nayên. Şeriat ve şeriata wî be, dîn ve dînê wî be ew dînê gu wî însaniyetê rehaniye. Hettanî roja kıyametê ve ev din û ev şeriat و اف قانون و نظام و اف تربیه و اخلاق اسلامی ویل سر کائنات حاکم ببه بنیره 1400 سالی پیغمبر هاتیه و که هیچ قاس و اف دنیا جوی بدومینه کس نزانش خدا پیشتر هفقا زمان جوی انسان و انسانیتا گو هاتیه سر روی دنیای و گو ایوره تمی دایم حنابا واده حربا حق و باطل هبویه و هبه جی İşte juan taraftarı hakire, juan terbiye vanre, juve reçuna vare, Xudaya Teala Hazreti Nuh şandiye. Yani gavi kutvi vasfi de tedvi sıfatı del Hazreti Nuh direni, tezani ki çend bername de ji kutubi beji naqade. Hama tişte gu zmani medgara, tişte gu emzanin, em şxora fam dikin, em txwazin, ام بان تماشاوانی گویگا سر اکرانا رهبر تیوینه گول ما گهدار دکن ام تخوازن ام واشخوره هود نفهم بکن ام فهم بکن خنی ام جی هرنا ریا خلاصیه ام فهم بکن خنی ام جی قدر کار بن البر رب عالمی خدای تعالی متی وان انسانی گو قدری واگرتیه وان انسانی گو نیمت لوان کرنه وان انسانی گو خدا جوان حس کریه خنی ام جی تکب نوان انسانا چونکی ام کی ناز بکن ام شکی حز بکن ام بکیر عمل بکن ام ریچونا خول گوری کی بکن ام روژا قیامت بویره بن ام هوالی وی بن اوی لوی دنیا جی ریزانه مبه انسانه کی گورو روژا قیامت دنابا آگر ده بکاوی چه انسان خلاص بکه انشالله خود تعالی ما نکجوان کسا مبکجوان کسی گو اوی گوریا حقیقتی
بتربية وأدبا پیغمبرا هدايتا پیغمبرا ناس كرنا وريا خود بروان دا دومان دنا خداية تعالى مبكا جوان كسا جبروينا زاف لازمي ميام بخوينن زاف لازمي ميام جهدار بكن زاف لازمي ميام زانبن وام بي عمل بكن بجاري نوح عليه الصلاة والسلام شو تقو 905 سال عمر كريه بنيرد نافاوي 905 سال ده ناوي عادتي نوح بويجي حتى ناوي دبي عبد الغفور بويه روايته ده اما هنگی گریایه جبرگو پیرکاوی و جبرگو زاروکیوی ندریا ایمان دبون قومي سر قومي خوش دل اشياء اما انزاف سر زاروكا خو و سر اهانتا بيركا خو زاف دلي اشياء تم دبي غريايه تم توبه كريه تم استغفار كريه د حياتا خو د تم شكر كريه اجبر فينا نافي وي مانيا نوح او كسيغو غريايه قلت تمي دايم ستريك تشافي هاتيه حزن اوي قلت حياتا وي ده حاكم بيا معنياوي اوديه نافي نوح عليه الصلاه والسلام دانينه بنيره ام دبيجينكي ناوي الغوريغو امتحان هاتيه سريوي حقا جران يا ناوي ده گجبيه پكي ويد في امتحانا جران ده چكريه رونشتيه گلو ياهود عادز بويه ياهود دفج وظيفه خو بردايه بان يكي جينا كريه نوح عليه الصلاه والسلام تدي ام دبيجين تم دبن باب انسانيه تيد دوايه حقيقة أو وظيفة ربي عالمي أو قونما ربي عالمي ويدانية الودر الجوري وي عملوا حركات كريه چونك دبي بر مرحمة كاربوية يعني إنسان هوقا ظلم لي كريه هوقا ليداية هوقا ويخستيه أزيتي هوقا كاني خو فكرنا هوقا دلي وي إيشاندنا دبي وي هيج أحلاقي خو هندانا كريه وی خبر جوارا نگوتیه وی گوتنی نخوش وارا نگوتنه وی اخلاق خوخرا نکریه بله هیویا خوش هیچ قط نکریه خواهم سوده حتی که گو خدای تعالی ججیرا گوتیش نها پیشتر ایگو ایمان بتاانین جوان پیشتر هاو کسی دی ایمان بتاتینه حتی نیوی کلی کش هیچ هیویا خو قط نکریه یعنی جبر لوج مجادله خو حتی وقتا گوت قرآنی دجت بیجه بحث حضرت نوح علیه السلام تکه دبی نوح دگو یا ربی بشف و برو من او دعوتي رياضة كرن يعني دفردش كي اصلا هاني ام بين 905 سالي پیغمبرتي كريا مجادله كريا دعوه توحيد جواره قوتيه ام مجادله يجي مثلا بقوتنا قراني دبي بشف برو يعني نكيلك نسعتك نجي وقتك تهنيا هو قاسم مجادله كريا دبي مجادله خوش الرياقه ريايه مثلا نقول يا كافا مجاركش فلان كسره جو استشم ويدري وي دعوتها من قبول نكر زرونشتم نسكنيه sürekli düşüncavi de و ذهناوي de و عملي de كرنا عبديتيا خدا هبويه ev اشقا خدا و ev وظيفه هاني او وظيفه جو خدا المليوي كريا اشقا وي وظيفه اشقا وي حزمتي ويتمي دايم كريا خبات كار قاوي جو وي خبات جي كريا خداي تعالى نافك خدا حليمه خداش حلمي حزدك اري نافك خداي تعالى قهار انسان قهر بريشان دك اما تجاري بعدالتي تمحلو خيرناك وان انسانا او عذاب حق كريه لو ما خداي تعالى او عذاب سروان دشان ديه يعني انسان بعمل خو بزمان خو بقوتني خو اگر جو وي جزاي وي عذاب حق نك ربي عالمي تجاري عذاب لتكسيناك چونکه خدای تعالی خدای مرحمتیه خدای رحمیه خدای حلمیه اشته اف ناوی خدای تعالی سر پیغمبری خدا ده خوشانی دانه ام چواد بینین شانی دانه بنا ویگا افتا ماشوانی می سر اکرانی همی ویگا یگو مگهدار دکن خودش و راضی بی اون جبونی خیرا انسانه کی گون تشتکی ببیجن گو او انسان و گهدار نکن جاره کی و گهدار نکرد جار سه جار چار جانا اونی جارا پنجا جوارا ببیجن ام نابیجم ولفکی یکی رابو کو ازی ببیجم بلی ازی ببیجم کو ازی او نزانن جبر کو او نزانن ازی ببیجم پکی او انسان گو راجه کبرا داکته گو او انسان کنی خوب تبکه گو او انسان تشتیق نای عقلت بتبکه تبيجي والله اف انسان محتاج خيريه كازي خيري جيرا ببيجم ياهو حق ظلميل تبكن حقيل تبكه تدنگي خو سري بلند ناكي مطلقه امي حميجي تبكيه كان خوشاني وان انسانا بدن كو ام ددنجي
يعني إيرو بلكي بهزارة تبليغ جيهنا مثلا دبي أم دعوت كاري ريا خدانة أما بجبرقوا ما حقيقتها تبليغي فام نكريه أمزو دبطلن يادا أمزو عادز دبن أموي صبرشاني نادن أما نبي خدا چتكه دريا تبليغ دعوة خدا ده 950 سال دچه أخلاقي خخراناكه دنگي خوش إنسان را بلند ناكه صبر و ثبات تكه و قاوي قويت كجي ديسا نوح عليه الصلاة والسلام özellikle kavi چیه hani صبري ده چونا خودجي شاني ده hani تعقيب كرنا ويريا خودجي صبر شاني ده اما حالي خودجي پر شكر كاره ده بجن نوح عليه الصلاة والسلام حقا شكراوي زيده بويه حقا قو دانا خداي تعالى راضي بويه هياوي حقا عبديتياوي هبويه ربي عالم در حق شكراوي ده آيات نازل كريه إسراء سورسي آيات أساسية ده ربي عالم در حق أخلاق نوح قو شكر كارويه دبيجه چه دبي أي نوح أو نسلا أو كسي قو بنوح رقمية ده وان درباس كر وان خلاص كر أي نسلي وان كسا بني رجمرة دبيجها دبي أي أويقو نوح أو كسي قو نوح ركتبون جميع أويقو من وان خلاص كر أي نسلي وان كسا هنيش قرآني أمتا محمد عليه الصلاة والسلام رهاتيه دبي أي نسلي وان كسا ونزانبن كي نوح زاف عبدكي شكر كاربو يعني قابيقو خداي تعالى ببيجي نوح زاف عبدكي شكر كاربو يعني دبي چه دبي بني را اونجي فكاوي شكر كار ببن وان برنامج ده مگو چه مگو ربي عالمي متى محمد özellikle لدما رسول اكرم ده قابيقو صحابي هيج ناباوي شركو كفري درتكتن خلاص دبون باقش دبون عليكي بمشركا الواد دا نحقي الواد كرن صبر لازم بو ود عليكي ده جي احلاقك جوار لازم بو او اخلاق اسلامي لازم وهيني وان ببوا خدای تعالی لازم بو وی شکلی گو او شکلی پروفیلا گو خدا جی راضیه وی شکلی تسر وان انسان ده بجی بکی جبروینا وی رسمه گو خدا جی راضی بیت خست گو سر انسان ده بجی بکی ده وی آرای ده وان آیت تربیه جوان ردشاندن ربی عالمی بگا موا آیت جبیر کریه ما قرآن ده دیواره خوب دالقان دیه هیا مجوان آیتات نه اما خدای رسول خدا صحابی خو حواله خو بوان آیت گو رب عالم قرآن د جیر شان بوان آیتا هند کر بوان آیتان تربیت کر وی حیاتا خود د دوماندن وی دری در رب عالم جواره گو چی گو ای نسلا نوح ای گلدون نوح هاتنه بنيرة قول دبي بنيرة نوح زاف شكر كاربو يعني دبي ونجي شكر خدا يعني أوقع بلا مصيبات وامتحان خداي تعالى داني دي ساجي شكايت نكر وش دعوة خو ندا باش وهر دايم شكر دار وجدانا خدارا إيش خو عام سودا وقتاقم قرآن كريم دنارن هاني بحكم إسلامي حكم باديني دي بطال دبن هاني شريعة حضرت محمد عليه الصلاة والسلام حتى رجاني قيامته اوی حکمه اینا دوام بکه خدای تعالی وان شریعت دی بطالت که بحکمه اینا اما مادم که شریعت و پیغمبر دی بطالت ببیا اسلامی و مادم چه کتابیاش تمام بیگا خرا کرنا قلب اندنه چما خدای تعالی هو قاسی بحسابان پیغمبرات قرآنی دکریه دوی لازمه امجی سری بفکرن وقت قلت يعني زمان أم حياتك كيجا بيخنبري دنارن أصلا تشتكي جو أم جيش خرج بستين نهاية مطلقة يعني هر يكي خداي تعالى بشكل كيوان امتحان كريه هر يكي قومي أنا كي جبر سببي جنها كيوان هلاك كريه إلى وقتاقهم طبلما خدنارن أو قومي بري بيجبونات كيجا جنهي هلاك بونه إلى أو جنه يك بيك تمام دنابات طبلما متني دهنا إجا لازم جو أمجي خدای تعالی جبونا و لجبونی گوام شخور جوان عبرت بستینن ام درس بستینن حیاتا وام پیغمبرات قرآن دش خوش مرا کریه نمونه هنی گره که ام سر وام بفکرن ابنب چیروکنا اما اولو الوید ریاس کرینا گو ام لو ابنر ام بی والله حضرت نوح وها کریه حضرت آدم وها کریه نبتنی اولو گره ام سری بفکرن اشتبني رخوان فيكا اللي خدايت على شريعة قشكرنا مثلا او قانون يقول قوري وي زمان القوري وي
انسان الگوری وا قوم خدای تعالی دگش کریه اما فطرت انسان لازمیه فطرت انسان دگش نبویه خدای تعالی چش آدم خواسته بی ویج ادریس شی خواستیه چش ادریس خواسته بی ویج نوح شی خواستیه چش نوح خواسته بی ویج حضرت محمد علیه السلام جی خواستیه چیه او یکیتیا خدایه یا اولی اوه دور رحمة شفقة مرحمة عدالة راستية بنيرة قرآن أذى قرآن جينا أذى فيكا قرآن حقيقته قرآن عدالته قرآن رحمته كافي خلد بي رسول الله عليه الصلاة والسلام تتي بيرا إنسانا نرحمو شفقة ومرحمته بك أم حمو إنسان أم هيفيا خو شو هاد جينا خدام دوين يا ربي ترحمه خو المبكي تشفعتا رسول الله شو صار من محروم نكي ها بنيرة دمكي ديني خدا ديني رحمية ديني خدا ديني شفقتية ديني خدا ديني مرحمتية اشتب نبي خدا جي جبرقو وارثه داوا خدا يعني داوا خداش انسانا رد بيجن داوا خداش انسانا رهين كرني داوا خدا وان وصفه جو خداش انسانا تخوازي تمامتيل سر خدا شاني ددن هيني انسانا دكن ما سريع اول جو چه ما جو هر اشيايك تجليگاهك عينيك جناب رب العالمين انسان جي ان زيادة ايگو ناوي خدا اسماء خدا ام دبيجين يا اسماء الحسنى انسان جي ان اضاف گو ناوي خدا سر خو تجلي دك اوه هر اوه كي انسان ناوي كي خدا شاني دده او انسان فطرتاوي چقا خرا نبوبه چقا گماری نبوبه چقا سقريجي نبوبه هو قاس عينيه كباقشه وصف صفات رب العالمين سر خوشانی دده نبی خدا جی پیغمبر خدا جی جبرگو گناها دورن جبرگو خو محافظه کرنه جبرگو عبدن حقیقی ندریا خدا ده ان خوشک او وصفه گو خدا تخوازل سر عبد یوشانی بده او وصفه گو صفات گو ناو خدا و مزنا یا خدا شانی مدده اشتها او ناو ان خوشک سروان پیغمبرات خوشانی ددن جبروینا نوح علیه السلام پر شکر کار بویه زاف شکر کریه ادریس علیه السلام جو صابو نوسا حتی حقا شکر کار بو حقا اهل عبادت بو حقا زاهد بو یویشوه زاروکتی ده دست پی کریه ها دمکی همو عینینه رسول خدا جی عینی بو دینا تلیب قنج دوست خدا جی عینینه چونکی ری اوه ری زنجیر نبی خدا نه خدا مد که تعقیب چیه وانه انشالله و جارت حدیثه کی ده جی رسول خدا جی مرا چد بیجی آیتا خدا دشینه رسول خدا جی وی بخچه بحدیثه فرد که ها چد بیجه ده بدهب حسلت هر هنکی ابکی ربن او بكي ربن خدای تعالی دوان دخه ناف وان نافي وان ناف قنجاده نفسينه كينا او دبي او كسي جو شكر دكن او كسي جو صبر دكن دبي خدای تعالی وان نافي وان كساده او كسي قنجن او كسي صبر كارن خدای تعالی نافي وان ناف وان كساده نفسينه Peki dibe çavaya sabır şükür gelek çava bed insanara dibe ki ale din ve یکی گو خوش خو مسترش خو زیده تر ببینه لیلی درنه چخاص دو علمی خدات که وزاف قرآن تخونه زیده المیج دکه دبه کی انسانه کی وصا دید و الگوری وی عمل بکه یعنی الگوری وی کسیش خوره örnek بستینه hayata ویش خوره رچته olarak قبول بکه ده آلی مال دنیای بجی کاوی گو انسان لیر هند گلک اتمی دائم یکی می خو بنیره واليكيمي خو بنيره والجوري ويجي او نيمتي جو خدا دايه خو كيم قبول نكه هل كسي جوش خو كيم ترقابي جوديد جوش حالي خورا شكر بك خداي تعالى وان كسا هم صبر كار هم شكر كار نفسينا دمكي بنيره دتشت مرة لازمن جبويقو ام وان حسلتا قزانج بكن جبويقو ام وان عملات حياتا خدا شاني بدن وام بقيج نرزا خدا او جمرة لازم كنا ان شاء الله دوا برنامج ده امي بحث بكن حياة حوت عليه الصلاة والسلام ده اف حقيقة خوش كتر خوشاني ده كي جان حقيقة او حقيقتا جمال الدنيا لازمه جوش هندري دلي مدركبه قالك مشغوليتها مي دنيا جين نزيده به
ها قافي قو أم لقوري آخرتي لقوري مظنبون وأبديتا آخرتي قو مال آخرتي رهين قو ما حس كرنا دنياج دلي خو درخص قو ما نقو برات تمام دنياج مرة بيقو كيماسية كي ما هبيجي أم يبن خورا بنهيرن أم يبن صبر كار إن شاء الله خداي تعالى ما بكجوان كسا اشتنوها عليه الصلاة والسلام هم شكر كريه هم صبر كريه جبرقو شكر وصبراوي هبويه خداي تعالى بنافا كي نافا كي دل نوح عليه الصلاة والسلام كريه كي رسول خدا جوان نافا بحثا وان نافا كريه قاوي قوتيه نافي ويجي جمارتيه قوتي علو العزم بيخنبري خدا هنه علو العزم يعني بيخنبرني مظن هنه يقول قارشي زورلغي زيده صبر کرنه صبر کرنه مجادله کرنه دوجر یا خبر ندانه مرتبه وان پیغمبرا جوان پیغمبری دین مرتبه و هنکی دین مستره اشته او کسی جوان پیغمبرا یه اولی نوح علیه الصلاة والسلام اف چشانی مدده دمکی حیاتا امتحانی چقب مزور بجی قاوی گو ام صبر بکن و قیمتکی ملبا خدا هبه خدای تعالی تشتی زیده قوتا ما ندمه اما پشتی گو خدا دامه امتحانک لازم همش خورا لی بفکرن خدا چما دایمه بنیروا دایه نبیه خواه دناوا نبیه ده وظیفه هنک نبیه هیجیه ده زورتر بویه سقنتیا و هنکی ده هیجیه وای ده زافتر بویه اما بنیر هر دو نبی نجی داهی پیغمبرن داهی جبرگو مصیبت و سقنتی و جیوای ده زیده ترن رب عالمي درجة و درجة دم بتشكي هنكي بالانتردانية. بلاش خام سوداد بيت جارك الرسول عليه الصلاة والسلام ده برسن بيا رسول خدا دناب إنسان دا يجو أنفضل بلا مصيبتنا سريع وكينا دبيجو تيا بيخمبرن دو رجي كي مثلا يصدقن شهيدن يجو ريا تابعي ريا وناكينا يعني وقتا قوم دنارن بلا مصيبت تاني نجبوغو خداي تعالى مجازاب كد دامش بوغو مرتبة وان إنسانا بلند ببالبالي خداي تعالى دا بچنك جارك صحابيك دبي يا رسول خدا دبي أزح في حشتتكم دبي رسول خدا دبي هكا راستة حجمتك دبي او زمان دبي وقتي دبي سنگا خوش بلا ومصيبت رفاكا حاضر بك خوش حاضر بكش بلا مصيبت تارا يعني تشما بنا ايه انفضل بلا مصيبت هاتنا سريوا وانفضل خداي تعالى سقنتي دايوا بيخمبرن ايه وقتا ايغو ببنا تابعي رياواجي ايغو حج واجب بك دي سادمكي جرك سنگا خو جبلا ومصيبت تارا سقنتي رفاكن هاني إلو مثلا جانا مصيبت انتنا سري مرد بقى عجبا ما تشو گناه كريا هاني اوجي هاي خداي تعالى جانا جبو حبدي خوشيار جبك بلا مصيبتات دوانا جانا جيش بو سبب امتحاني جبو جو مقامي وانا كي بلند ببا ايجاج بروي كيجي ام شاش نامين جو پیغمبر اوقاسي بلا ومصيبت هات نسري واوقاس قنتي خداي تعالى دانوا جبرلو مثلا ان فضلا حضرتي ادم حتى حضرتي نوح وقتام دنارن حتى حضرتي نوح زحف بمجادله درباس بيا قومي عول جو بود پرستی كيريا مثلا بود پرستی ايگو شرك عول خستنا نابا انسانيت قوم حضرت نوح عليه السلام اجا مشرك جي که هني خدای تعالى تجاري وانا که عفوناك اجا مجادله ان مزن حضرت نوح دايش برلوجي پیغمبر اولو العزم عول حضرت نوح عليه السلام صب مثلا صبري جبرو هذا ذاتا نقوم حياتها پیغمبر ابخوني ويقلك زياده دركبه پیشيامه چونكي حياه صبرش حياه صبري حياتي الصبر لازمه اگر قلت تمانية حياتي فهم كربه صبر مانيا صبري چيه هاني تباتبون الصبر بينفربون الصبر يعني قاوي قو مصيبتك هاتا سري إنسان ياود قاوي قو سقنطية كي الإنسان كر إنسان قومي دوي درده قاوي قو إنسان أو حالي قو فطرتا قو خداش إنسان خستية وي حلمي وي تسليميتي وي توكلي وي صدقتي قاوي قو إنسان شاني دده أو إنسان دبس صبر كار يعني شو رسري إنسان ده حياته بيخبر هذا التبليغ ومجادلة ويهبو اما حياته انساني مگ ام در حقي خدا خبر بدن ام در حقي وان انساني في زماني ده مثلا خبر بدن ده حياته مدجي چه حالي ور سري ما خداي تعالى تشتي زدي قوته من نديمه
اما خودت علاش هر انسانك قدرك جير نفسان دي نوسا ودوي قدر ده هنك انسان كيمي انسانانه هنك انسان زيدي انسانانه مال هنك بمال امتحان دبن هنك بزاروكا امتحان دبن هنك نخوشانيه امتحان دبن يعني ولف كي تشبه امزانن او هاتنش خدايه جارها يجد نابا في حياتي ده امتحان روجنا ليه جراند دبن ها اوجي مصيبتن بلانا خدامه محافظه بك اما چه حالي هات سر انسان قاوي گو انسان زانبه ايگوي قدر ده نفسينه خدايه هي خداش ما هي خدا قدره من وسان ديه دوير يده مهانيه سروي دنياي وظيفك الملي مكريه او وظيفه عبديتيه دناوا وي وظيفه ده امي هم وظيفه خوبكن هم جي حياتك وخدد على هانية سريمة أمي دوي حياتي ده تسليم ببن أمي قناعت كار ببن أمي توكل بكن أمي باور بكن خدا وان حسلتا اگر قو تيخ حياتامه إن شاء الله قو أم طالب بنو تيخ حياتامه کی طالبه چی به خدا دیگه چون که تشتکش خدا را نزوره بگه فلان کس طالب شره بجی وره پیشیاوی فلان کس طالب خیره بجی وره پیشیاوی و جا او کسی گو طالب وان گوتنه گو مگو او اگر توکل و تسلیمیت و صداقت و باوریاوی هبه والگوری و حلم خو اخلاق خو خوش بکه بینا خو فرا بکه و خو بسپیر خدا ها او انسان صبر کاره خدای تعالی مبكي ان شاء الله جوا صبر كاره بجاري قاوي قو انسان نسبات كاربه نتبات كاربه قو انسان شحالي خو نراضي به كدمي دايم شكايت بك قو دوام لي الانسان بنيره انساني قو راسي وينه قو خوان بنيره قو خلوان قياس بك حالي وي انساني بكي وچواچه به حالي وي انساني مال خرابونه چونكي دنيا خوجي هندادك آخرتا خوشی هنداد که لی او دنیا گوته دیه و دنیا جد حرمینه چونکه حضور جیره نامینه حضور الدر و دوراوی را نامینه کیل بره به و بوی عملی و بیشه جبر وینا صبرت حیاتا مؤمن و مسلمان دا پر لازمیه احلاق پیغمبرایه احلاق نبی خدایه حیاتا نحده بوی شکلی خوشانی دایه تبلیغ ده صبر شانی دایه نوح علیه الصلاة والسلام يعني تكاري خود صبر شانی دایه کریه وان باور نکریه اما او نسکنیه تبلیغ کریه حزمت کریه گوتیه اما القارشی و جی باور نکرنه پیرا اینات کرنه پیرا مجادله کرنه فقط او جوی حزمتا خو و دف جوی حزمتا خو برندایه دریا حقیقت ده وظیفه خو کریه و صبر کریه جبر وینا نوح علیه الصلاة والسلام بويا أولو العزم بيخمبر وحركات وعملي ويجي جمرة بويا أرنك حتى بيشاغي خام سودش خام گو حیات حضرت نوح علیه السلام دوی برنامه ما داخلاست با اجا مثلا وفات آوی مبیجن جی قبرای وانا که جی هناك روايات فارق لها نهاني لغوري روايات ند بيجن تمام پیغمبر گو قومي وانا كي هلاك بونا دبي ايگو امام بو اني بري گو وفات بكن واجد بن دچنا كابل ويدري دمين عمري واني گو مايب عبادت و تعت درباست كن بذكر درباست كن ويدري وفات كن گوري تي گوتن مساله گلك پیغمبر اجي لويدري اما ايرو وقتا گو ام دنارن لوي بلده مثلا في باجار ما في مملكة مجي الجزيرة بوطان دبيجن الويد ريجي مكان حضرت نوح عليه السلام هيا الجوري تيجو تنجي الويد دفن كريا لبريهاني جميع حضرت نوح بشتي جو طوفان جرابوية مدتك دريج أو جميع مايا إنسانا حتى جبوني وكا إبرته دهاتن شخص إنساني جو بيوان ده چه بونه إيجو ندوية طوفاني ده جوان زيده بونه جو دهاتن لوي جميع تماشت كرن وشخورا جي إبرت دقرتن پشرا أو جميع وندابوية سروي عرضي عرض ويجاجي إيرود في زمان مدجيد بيجن بيلم آدامي دخوازم ببينن يعني چونكي دوي زماني ده بوی زانبونه بوی صنعتی انسانی که او گمی چه کریه لگوری تگوتن 40 روزید نوا آوید هر در دنیای گریه اما تشتک جینا هاتیه او جد خوازن هنش سر بفکرن سر بشغلن که چا وی زمانی بگه ایرود بیجن یا انسانی برید به تشتکی نزانی بون خوندناوات نبو علمی وانت نبو خوازن وانا تشنا اثبات بکن جه ای روزی که او گمی خدای تعالی ازنای مساعدای بیتنه هنی چونکه بیجن چا نرزی
دیایوی قاسمه سر روی عرضی او پیلی گوسا دجوار بله إجا وقت ما كد دقيمة فلان ما تشتكي قوم بيجن حتى حضرت نوح ده حقينا كده مش تماشواني خورا بيجن يروشي برنامه ما إخلاص با گاوی گوت ناوی نوح علیه السلام بی گوتنی گلک از سه چهار تش بیرام در نکوین یک حزمتا خواست 905 سال دریج دوام کریه یا دوا پر شکر کار بویه یا سیا زاف صبر کریه و توبه استغفارا وی زیده بوی از خوازم از ویجی ببیجم کو اجتماع شوانه مرا به اخلاق دیه دبیجه زاف شکر دکر نوح علیه السلام چه عملی بکراش خوارن و خوارن و حتی رازان اخوه دبیتم ناوی خدا دست بیت کرد نقول بسم الله ودبيت شي عملي قلت كر وقابي قدياجي ولا خوارم بوا ولا عيشة كي دبوا دبي حمدي خدا ذكر برأب إن شاء الله أخلاقي بيجي مرة ببقى أخلاق مزانبن بشتي قو توفان قدياية مدتها كي ديجي عمر كريه بنيرة تبليغاوي 905 سال بقى و 40 سال يجي قو بيخمبرتي جيرا هاتبه ولدو توفان يجي قو عمرك كربه أو خدا زانه بجاري روايتنا بس 905 سال جي بشتي توفاني معي بشتي توفاني معي وجا تقديرا قو خدا تقا كريه عمري ويم نزانن لي بلي بشتي توفاني مدتها كي مايا هر سي زاروك يخل تمام دنياي بلا كريه كريوي سمها بويد ناواوانده دعا جيرا كريه وزاف بيبه مشغول بويه پر نصیحت لیکره چونکی وکیل olarak شونا خود دانیه و دور نوح علیه السلام روایت داده به او پیغمبری گو قومی و حلاق دبون پشتی حلاقه قومی خود هاتن الدورة مكة عمري خو بردوم ذكرن حتى قو خداي تعمل عمري خو قدرها وداني الويدري وفات ذكرن الويدري واتخستنا بني عرضي رواية كده روايته كده وساد بيجي هم هاد روايته كده جد بيجي قبراويل جزيرة يعني جزيرة بوتام دبيجن جودي داغش وقد بيجميان نوح عليه السلام جله الويدرية حتى الويدرية بلي ما دامي شوات دبيجي araştırma دكن بجا ايفا نوح عليه السلام ميراثا نوح عليه السلام جمرة عملي قو خدا جي راضي او عمله خداي تعالى وي عملي بكي نصيبه ما ان شاء الله خداي تعالى ريا پیغمبر مبدي دوماندن نوح عليه السلام انسانتي ريا بحراجي بكريا خداي تعالى بشتيقو او جمي داي وبسرويجا صنعتي جميع بجاري انسان هيني بونه او بحراق وفيجا انسان قالك جي فايده دبينن او جي نوح عليه السلام دست بكريه خداي تعالى ما دريا پیغمبر بده مشاندن ان شاء الله خدا جا راضی به انشالله گلی تماشاوان میهجا ایرو جمعات داویا برنامه خو حتی هفته کدی تمام ببینید خیر و خوشی و سلامتی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.